الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. Asalamu wa Islam pandawi ya kumbuli anapokwambaga ushabe ni kuzinga kwa wandu mushrikoni paatiki elo pana wandu wa kupanganya shirki pandawi je mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wandu wala ni wampila njila ganombe mtume sallallahu alaihi wasallam tujue je kupanganya shirki Allah subhanahu wa ta'ala nawe shete manowe pakunamula mtumiki jwao kutikol afghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun jile Muhammad mwawuri jile manganya akupanganya mshirikina afghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun kutianaje umanganya wangawaga Allah subhanahu wa ta'ala ni wankuna mudla kutinabo beleje ayyuha al-jahilun eni je umanganya wandiba ujinga walaqad uhiya ilayka Allah subhanahu wa ta'ala na kuti walaqad uhiya ilayka nditu kumpatile ntenga mweje Muhammad wa ila alladhina min qablik ni wapatile ntenga walabwe asimitumikwe wadinkani mbe mweje la in ashrakta nina ganti tena ka ushirikina kampeve la yahbatanna amaluk itendo yenu iwe ijonarishi ibada yenu iwe ijonarishi utumikiwa ujonarishe wala takunanna min alkhasirin nishimbe mugulu jabandu wakuluza bali Allah fa'bude nambo Allah jika pembeja kwapo bela wa kun minashakirin nimbe muwandu wakuyamishila. Asalamu wa Islam mtenga wanyishidile mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti nina gashi tena ga ushirikina kampebe ngawa kabidi itendo yorobene ikajonarisha kugobolela kuti wawadi wali washapanganye shirku billah kwa Allah subhanahu wa ta'ala tashiwa wangadi thawabu zano wotu kudi kulubidila yapi pampaka kupanganye shirki vanini mwesitaga kuti Allah adiwa akombola Allah taka tukululushile shikululuko shishaka kore Allah shatukululushila uwe Allah ngamkululushila mtume ninagaju kapanganye shirki na tukululushile uwelelo tuzalele nnobe kumpunda mtume sallallahu alaihi wasallam tuelewa kupanganya nabe ya kwaranga ya Allah kumpunda mtumiki sallallahu alaihi wasallam sanu ashana wa Islam tudishetelele twashiriene nitumanyile kuti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuangadi ntendele kwa mundu jo kupanganya shirki. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وكانت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فقال أولئك الذين إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسألهم وش إسلام حديث يكتمنير الإمام البخاري مشتاب شاو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه hadithi jikutumanyiria ushabe wa wandu wakupanganya shirki. Asalamu wa Islam ngani jikwamba banda wije wanyakuishashi masahaba ni kwa ula kuhabasha banda wije shinonwebe Islamu kumak masahaba garami ne kwa ula kuhabasha zano banda wije aisha kuhabasha panashadi shiwashiweni nishadi jishekoloje cheta yo mwashanene mumkatimo ni mwalimu wanadikabudi kadhalika mwalimu wanaivishwa. عائشة رضي الله تعالى عنها ناقرال كتي لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فعند أبي جوال وادي شمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل والا كفاتة نكارير ينبقى كفاتة الشواء عليه الصلاة والسلام فوادي جفشن هذا ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة
yuqalu laha Mariya. Aisha kurala kutasha Mariya tuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watandite kurala ngani ya kwamba gashadishi chawashiwe ni kuhabasha shere shadishi shobashivele dina ya Mariya imana Maryam wakuwaga wa Mariyeto waweleshe Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam bandu badinga nireshadishi ndikuchipa dina ya kuti ashishadishi dina ya kwa Maryam zano wakanat ummu Salama wa ummu Habiba wadiji ummu Salama pampebeni ummu Habiba atata ardha alhabashati wanganya na babidi wangwete upile wa kuika mpaka kushilambo cha Habasha fadhakarata min husniha wa taswira fiha watandita shamariyatu wala kuradishi na kurala la kwa shadishi wa taswira fiha ni bishwa le yadi mumkati mashadishi watandita kurala shadishi shera lale shanadika budin katimo kadhalika mwana bishwa le mulemu tumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwana nkulwadika farafa rasahu bele mtume wanyaku ile mtwe wao wajiwe ni ngani kulitopa faqala mtumini jua chitafuti ulaika alladhina idha mata minhum ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjida jela manganyajo awelewa na mteto wa kutinina ga ashiwaga ana Mungu akupangane yambone jele manganyajo bana ala qabrihi masjida watawaga pama alogadika kudi ya akumalao watawaga malogo kutendela ibada malogo kutendela iombo malogo kutendela madua thumma sawwaru fiha tilka sura falani wadijum kuwika ile ibishwale tuniki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni wazadi lewa ndiwala na mboma katale kamtume ga kwamba kutuzadi laozi tumiwatitabuti ulaika shirarul khalqi inda Allah jele manganyajo ni iumbe ya iwele ya kuzakala kamerba Allah subhanahu wa ta'ala izakele kwa digangoja kuti ashiwaga akutenda yambone malogao akuzuja gaga kutenda iombo malogo kwaomba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika shirarul khalqi inda Allah jele manganya awele ashiumbe kuzakala kamerba Allah subhanahu wa ta'ala asana roshi islam kwa mundu ya kupanganya shirku billah kwa wanganya Allah subhanahu wa ta'ala ni maupa kagadipa azima kabudi tayari awelewa kuzakala pamero Allah subhanahu wa ta'ala mundu ya kupanganya geni kukulubitla matalarimu arakele ndabe pamero Allah subhanahu wa ta'ala mundu ya diba olombela kuleka kupanganya yambone kwa kwatendela walume kuleka kupanganya yambone kwa kwatendela wa Mariyeto ni kutigala ditalarimu kudiruria ditalarimu ndio mwana mangoro wapata ile ulombela jele manganya kwa Allah subhanahu wa ta'ala awele yube kuzakala kwa baba sana kwa Islam bandu tukwaonaga ajojile atakete awete makudi shimbi shiria na ambo mirakumo ajawizile tokulanda na gani ushirikina atuinyidishire idizi awirile milungu mirakujao pakwaonaga na ngwadi ya shimbishishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala awele kuzakala kadhalik wana mpaka ikwapa tukagaidi hizo panda ija kuika kupanganya sala mwankui kulipidla idi hizi zanu kuika kunzikiti kwa wamba wani eti nkale laidi hizo ni kwa wamba Allah subhanahu wa ta'ala jikabe wallahi mkudi kumudla utendela wenu pamero pa Allah jalla jalalu na mbazoni kampaka kutigala sidiri ni kuzunga munzraku yelere zikuwaga azoni nganawa tigele sidirisho ni kwa aloria alongwajao kwa digongo diazoni wallahi yelero ni riadi ele umboni wazoni tazishia kuntenda mwini wa kiyama Allah subhanahu wa ta'ala akutuzadi na kwa mbaga azoni ya wandu akupanganya shirki zarisha patamala awi mwini wa kiyama aweshete Allah subhanahu wa ta'ala busurat as-sajda Allah tabaraka wa ta'ala akuti walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa samina farji'na na'mal salihan إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أسألهم وش إسلام الله سبحانه وتعالى أقول لك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم nina gankaone wandu akupanganya onazi wandu akupanganya shirki wandu wa makani pakwakani la Allah subhanahu wa ta'ala nidiri kuteshimberi nina gankaone jele manganya kuzinga didwa kwao nakisuru usihim inda rabbihim panda ujatashiwa mkuina mijango beri yao pamero pa Allah subhanahu wa ta'ala ngoberi shilo la baadhi mate kwazima na rano roni buyawadi nkubanganya ku dunia ni makani kabako cha ku dunia murelero nilyo nitashiwa kan kwa wenda Allah mukurala kuti rabbana
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون kutimwangu jetu abesarna tayadi wetulole sherie kuitana kampela ku dunia kula wadiji bashaka zana tulole sherie wasami'na nitupikani sherie farjina na'mal saliha Allah ntujaye ku dunia na'mal saliha kutituka weje mkubanga ni ishindi yamboni majibu katashipeleka Allah subhanahu wa ta'ala nigashiwa wala ushina la ataina kulla nafsin hudaha tukarashe shila muntu tukambirle muditala je kuboloka shila muntu tukambirle nchilungamo walakin haqqal qawlu minni na mboga ele maloe ga ukweli ni ukoto utoshe na kukwangu ni la amla anna jahannam unashina jiguma ri jahannam minal jinnati kutandila kwa majini wan nasi ajma'in ni wando orufeni nina kawa barembe ndishe ni sheria cha Allah subhanahu wa ta'ala wadihim kupanganya shirki ni kupanganya makani malogao ni gawele kumoto asanga no islam twajogo be Allah subhanahu wa ta'ala nitujimidishishe mkwabo bela Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah shatu bi khairati dunya wal akhirah shatu bi maumbo na gaba dunia bado mpaka ga akhirah walau anna ahla al qura Allah subhanahu wa ta'ala akuti walau anna ahla al qura ninaga ashnawandu akula mapamuzi akankulubidile Allah subhanahu wa ta'ala kujiyejene la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh tukao kudile jile manganya maupile ga kuchoshila betaka ganabbe na kuchoshila kumaundi kwa digongo dia imanu billahi ta'ala ni ashana wa islam awene Allah subhanahu wa ta'ala kuchaye wa kutukululi islamu ile yetu kadhalika tuamini Allah subhanahu wa ta'ala kutimani yetu baadhiwe ya kwa waamini Allah subhanahu wa ta'ala na tutalika ngani mushirikina wa mitu mjiji jode inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة